Naslednje vprašanje. Prvič, ko sem slišal za Ano, iz Gregijeve strani, veliko sem raziskoval Ani in če pogledam tako, naredim korak nazaj, vidite njene kredence od filmskega festivala, pa koliko stripov je naredila, vedno je oblečena v ta formalna oblačila, kjer prejema neke nagrade. Ful malo slike tu je bilo. In Gregi na drugi strani mi opisuje to osebo kot, to je fujoshi, tipična, I know her for conventions. Okay. You know me since I was 15. Okay. A dejansko je Ana oseba, ki ima, ki je fujoshi, bi si rekla, da je fujoshi, oziroma kako bi sploh opisala, da dosežeš nivo, zdaj sem pa fujoshi, moraš dejansko imeti v svoji zbirki 100 doujinšijev, pa razumeti ta boys. Nekako fanfikov moraš napisati, pred se lahko pokličeš. Exactly. Who are you, really? Let me tell you about the history of the word fujoshi. Ne vem toliko. Vem, da fujoshi je beseda, ki so jo začeli uporabljati ljudje kot slur za queer ženske, ki pišejo queer dela. Torej, večino so to. Posebej boys love, verjetno. To je zato, ker v bistvu, as a queer person myself, kje začneš? Pri BL. Zato, ker rečeš, to mi je bolj blizu, kakor hetero romance. Zakaj mi je to bolj blizu? Because I'm not straight. But that's like where everyone starts, kind of, with manga. In v bistvu fujoshi pomeni rotten girl. Fu, as in rotten. But not because you're sexualizing gay men. No. It started as in, you're not straight, you're not normal, you're rotten, you're weird because you like queer stuff. Meni se pa tako cool sliši. Se cool sliši. In potem imaš te ameriške neumne ljudi na internetu, ki se pizdijo, da don't use the term fujoshi. If you use the term fujoshi for yourself, you're just sexualizing gay men. That's not it. Pa si rečeš, da si rotten. Ampak fujoshi is a queer word that queer women actually said, I'm a fujoshi, fuck you, I don't care. But anime kulturo se je to ustvarjalo kot v bistvu neka... Nekdo, ko ima rad boys love. Neka sekcija ljudi, ki ima rad boys love. Pa ki šipajo tako vsakega, vse male karakterje. Pa igrajo veliko teh gameov, kjer so boys love. To je potem iz tega je ratala ta beseda fujoshi zelo wide term za vse, ki v bistvu uživajo v tem žanru BL. Basically BL otaku. BL otaku is like, okay, you're fujoshi, if you're a boy, you're a fudanshi. Fudanshi. To še nisem slišal. Zato, ker, I guess, niso toliko mainstream, ker... Zato, ker pač zdaj je toliko normalno postalo na japonskem, da ženske imajo rade BL, because that's, people in marketing said, we can make money out of this. So they kind of make it. I mean, če greš pa kako Akibo, pa imaš posebej te stavbe, ki so, ne vem, 5 nadstropi mank, imaš eno nadstropje, ki je sam BL. I mean, četrt moje knjižnice je BL. He lives with fujoshis. It's good. It has a lot of good stuff. It has also a lot of, very cliche, pretty stuff. But you need to start with cliché to appreciate the weirder stuff, okay? Cliché is not bad, it just means that it's popular with the most people. It's not a bad thing. It's popular because people like it. Yes. But it's not exactly my taste. Če prebereš enega, basically prebereš vse. Če prebereš teen BL romance, si prebral vse. To je po eni strani res. Prvič, ko sem se srečal s tem, ker smo bili pač v študentskih časih in vsi, ki so gledali anime, so bili pravzaprav iz vseh vetrov, ker jih je bilo tako malo. Tako da smo se srečali tisti, ki so bili into shonen, into ume seke. I mean, čisti začetki smo vsi gledali vse. Uke seme. Uke seme, Bottom pa top. Basically. Kako? Top pa bottom. Dominate. The other one that gets it. Let me clarify the terms. As a fujoshi. Yes. Okay. A se to še sploh uporablja, ker zelo malo slišim danes. To pa tam še slišiš.
V bistvu vmes je bila faza, kjer so fujoshi, na japonski strani interneta niti ne. I can read Japanese, I know stuff. I grew up on the Japanese side of the fandom of the internet. No. I grew up on Pixiv and the Japanese side of Twitter and yeah. My condolences, ker Japanese internet je tako čist nekaj drug svet. Drug svet. That's why I'm sorry if I don't know many of the English side of the fandom, but I am educating myself now. Japanese memes bomo danes poznali. Ne. Sem že vse pozabila. Nazadnje, ko sem se jih zelo dotaknila, so bile pred 10 leti. I don't remember shit. Anyway.